Evde radyoya denge gele. شنوندگان uçan رادیو دنگ گلدن باشگودارین هجا ایرو 18 مشدار 2024 دوشنبه بروکسل ساعت 8 لامده ده من uçan serisi به پیشکش بکندم دم آزادی ریبر آپویه فكري ريبار آبو فكرة مروفاهي قشتية وجبوي مروفاهية بقشتية جرق دكي مروفاهي لريبار آبو خدي دركبه آزادية فيزيكية ريبار آبو أركك أخلاقية يا مروفاهية بقشتية آزادية فيزيكية ريبار آبو تمام كرنا آزادية مروفاهية بقشتية لعله جوانان پشت میتینگ دموکراسی و آزادی به duruşmaya جنجیان آزادی مشت دارخستن میتینگ دموکراسی و آزادی پلاتفورما سازین دموکراتیک لعله دارخستی بداوی بو دوشه جوانین تبلی میتینگ بون پشت میتینگ به duruşmaya جنجیان آزادی و الی دیج فاشیزم ربه گورستان مشت دارخستن پلیسان با آواشت ایریشی مشا جوانان کرن حتی دمکه ریگشی بردوام کر و پش رب داوی بو ماکه سه پلیس بگیرانی بریندار کرن میلیسین آزادی کردستانی به چالاکن بدومدار 46 سال وگر دامزراندنا PKK سلاف کرن لگوری تا خویانی 15 مجداره لتاخه آلان آسیر تی بچکن فردی لدیج وسیط زرخیا پلیسان چالاکی اقتدار خستن ده چالاکی ده دنابران میلیسین ماکه و پلیسین داگیر کریه ده پفچونک درکتیه انجام چالاکیین حادثلاف کرن دیسا 16 مجداره ده جیل تاخه پترول kent Abad vane edici konvoya polisiyen de teybet çalaki hate girin. Du çalaki de vasiyette polisan derben giran xwarde encama çalaki de se polisiyen de öyle Türk bir girani birindar bun. Milisen Azadiya Kurdistan'a diyar kirin ku evi çalakiyen xwayen edici dagir keran hatta Azadiya fiziki reber apo bidomine. Marke tekilleri çalakiyen xwede dimen veşad. لا استوریا باجار اینسپور که پیشنتی آجیله کور چالاکیا خواندن هات دست بکرن. ده چالاکیا خواندن ده گلک جن کومبون و پورتوکن ریبر اپواتن خواندن. جنان بالکشان سر هفدیتنا پارلمانتری دن پارتی ömer Öcalan ya breber aporev gut en veke kurdel eyaleta trule eme layık Slaven ریبر اپوبن اوج بازادی اویا فیزیکی hatta daviye tekoşine biken. Şeyden azadiye Zürriye hatın biranin jibu azadiye jibu şeyden azadiye Kurdistane Mehmet Can Coşkun Binasnav Hoger Ahmet Serkeş Rıha Mustafa Kaytan Zehra Angay Binasnav Asmin Seyit Serdar Düşürge Binasnav Dejvar Keleş او آرین اریش به سوئیسرا باجار زوریه مراسم بیران پیکانی مراسم بیران پیشنگتر کمر مالبات شیدان کوماول ناوند جواکا کورتا دموکراتیک یا زوریه هات پیکانی پیشتر ازگirtine لسرنا و کوما و مصطفی کاپلان آخوی گود ام دیندارن شیدن کردستانه هر گل خودین نرخم پیروزن نرخ هری مزینیا گل کرجی شیدن ونه ام بسایت کوشنا ریبرا پوشرونان آزادی و شیدان گهان meaniye ve konağı ve emdiriya şehidan de tekoşna xwa kurt u geç bikin pişre siyasetmedar Sıdık Batur akıbi gut ve em şoptarın şehidin xwebin şehidan jiyana koleti kabul nekirin ve her kur diriye şehidan de tekoşine bike biraye şehid Hoger Ahmet İhsan Coşkun akıbi gut peri sere reber apo geleme sahbe em bu şehidan çi be bejin keme vek malbat emdiriya şehidan de tekoşina xwa bidominin evi نکارم به قتل کردن هوگر چکدار و سرکش سلمه بتوینن لسر خاکا می پیروز لسر ناو مالباتن شیدان گیلانی بایرامجı آخوی گود ریبرا پوگوتو bu her şeydek felsefe jiyaniye tu kez be nikare be vina gele kurt pişkine pişti haftanan televizyona derbare jiyana gerila o şeydan de hade tamaşa kirin merasma duruşmeyin merasim be duruşmayan davi bu
حسک ایریش آخوا کجی سه شروان قصیده بریندار بونچته داعشه لسر ریاسپیا باجار حسک سرسبه زوب موتورسیکلت که بمب بارکری ایریش خوا کجی پیکانین ده انجام ده سه شروان قصیده بریندار بون قصیده راگهاند که موتورسیکلت دویمین یا بمب بارکری جیه بویره رویای لتوی شوفر و جالی هیزن اولهی و هاتیه گرتن لجیه ایریش تدبیر اولهی یم برفره هاتنه گرتن و درباره بویره دلی پرسین هاتیه دست بگیرن. سیاست هفتو شش سازی و ریخستنان به امضای خو گوتند و اراده گل بین ناسکرن و هلبجارتی و گرن سر ارکاخو مجلس کده یا کنگره گلان دموکراتیک لیدیج داگیرکرنا شارداریان دم پارتیین مردین باتمان و خلفتی دست به کمپانیا امضای کربو کمپانیا به duruşmaya و اراده گلان بین ناسکرن هلبجارتی و گرن سر ارکاخو هاته مشاندن سیاست هفتو شش سازی جواکا سیویل ریخستن پارتی سیاسی و تفدیرن جدا پیشگیریدان کمپانیایی انجام پیشی این کمپانیل اوتل که ناوچه استانبول تاکسیم بداخویانی که چپمنی جرای گشتره تشکیل کردن اندام رو ببرین گلک پارتی سندیکا و سازین ریخستن جواکیجی بشار داخویانی بود لسر ناو پیکاتی جبر پرسی خبات ریخستنی گین سندیکایا کارکرین انشاءات دنیز گیدر داخویانی خوان داخویانی داد کوتن کو دست سرکن شارداریان پیکانی که دیجی دموکراسی و افنر خواندن هاته کردن به هنجتن حقوقی هبه و لسر ادعایان پیکارنه که دیجی دموکراتیک دست سرکنه اراده گل به تاوایی ناید قبول کرن اف کریارا کو مافی دنگدانه و هلبجارتنی به پیدی که لدیج اراده گل دربه که سیاسیه پیکارنه بوی رنگی جبلی کرکرنا قیران آبوری و هر وها کریزا سیاسی و جواکی ته انجام کردن در نای خوله اما که سیاسازی و ریخستنن کده ین بشین جدا این جواکی دخوازن اف پیکارنین دزیوتورین دمی دوار رواستاندن دیو اراده گل بین askerin و هلبجارتی و گرن سر ارکاخوه قیوم جباجارن ترکان کارکران تینن سکرتری گشتی dev yap iş Nihat Demir tekildari politikaya قیوم و کارکران جانه فراخه و گود لشونا کو تشتکن نو با فرین نرخین هی ینگل کور تالاندکن دولت اتر 7 سالن هبون اخوال سر انکار گل کورد مشینه مافه خوزایی ج قبول ناکه ددمک ده کو اتمسفera پیواژوی که دانوستاندن که دروژه و قایم دانی نسر شارداری اسن یورته بشدار نسر شارداری مردین ال و خلفیتی اف پولیتیکا زرار ده همو گلن ترکیه ده کارکرجن و جوانان دیگر خزانی بریا اسیمیلاسیون ایمهای تورنکه ندیکن Nihat Demir heri davi gud politikayın qayyum de besedema koş berkerna karkeren kurd jici waren wan meji qayyum yek jesede kriza abori koş berkerna karkerane leşuna ku karkeren hereme bide xabatandın jibajarın Türkiye Trabzon Artvin Konya Sinop karkerantinin hereme u tebrikar diken evjide besedema kule hereme ne kari sebebi qayyuman ev pratik berici kiren jiberve ki ve ketkar bu tekoşineke kolektif خبرخستن بکن برپرسیاری هر مروه که خودی وجدان اوه که ندیجی پولیتیکای قیوم تکوشینه بکن Ahmet Davutoğlu Ahmet Türk Evdiçin kirin Serukaya Geçtiği Partiye gelecek Ahmet Davutoğlu jibu civina hereme ya partiye oxay çumerdine Davutoğlu be haşayedar bajarı mezin emerdine Ahmet Türk re hevditin kir Davutoğlu tekildari fikren partiye oxay yender haqe çariseriya prskreka kurte radesti Türk kir Davutoğlu Türk hevditin oxay çepemeni re girtili darxısın u pişti hevditine daxuyanidan işaret bekiringe diyalog ya atkirin u gudun jibu çariseri u demokrasi lazım deryen diyalog geçsin vekili be beşta raz tine be İrşen İsrail'e yeni ser Gazay'ı devam dike arteşa İsrail'li bajarı koy beylahiye ye bakure Gazay'ı avahiye ke 5 qati bombabaran kir Dencama bombabaranı de heftu du Filistini hatin kuşten u gelek kelci birindar bun. Jali edin çavkanin herim ragahandı ku arteşa İsrail'e deji kampa bireç anna ve rasta Gazay'ı eriş bekani. Hamas ragahand govan bu moşe kanlı bajarı sed yort e başure İsrail'e daye u bersi ve dan erişan. Hatta erken ku erişen ku jehate jotma 2023 ver ve 43846 kes
jiyana xwe ji dest daye û 33740 kes jî birîndar bûne. Berpirsê çepemenîya Hizbullahê jî Mihemed Harîf di êrişa İsraîlê de li ser devera qalabalık a Beyrûtê hate kuştin. Ev agahî ji aliyê çavkanên Hizbullahê ve jî hate piştrazkirin. Ali Hecazî sekreterê giştiya Partiya Beyz a Erebî ya Sosyalîstî li Lübnanê ragihand ku Mihemed Hafîf ala avahîya ku hatiye hedefgirtin de bi tesadüfî hatiye dîtin û di avahiyê de sivîl tunene. Televizyona El Mayaden ragihand ku di encama hedefgirtina baregihê de 5 kez mirine. Peygudan cemen çen serisi ve peşkeşkirin ana hatırı ödenmiş.